Smrdi bube, nevidljivi junaci prirode, njihova uloga, ishrana i prilagodbe. Smrdi bube, biologija i osnovne karakteristike. Smrdibube, naučno poznate kao članovi porodice Pentatomidae, su insekti prepoznatljivi po svojoj jedinstvenoj fizičkoj strukturi i odbrambenim sposobnostima. Njihovo tijelo je u obliku štita, obično ravno i široko, sa 5 segmentiranih antena i karakterističnim krilima koja im omogućavaju relativno sporo, ali stabilno letenje. Smrdibube variraju u boji od zelene, smeđe, crvene pa čak i šarene, što im pomaže u kamuflaži u prirodnom okruženju. Ovaj insekt je evoluirao kroz milione godina, razvijajući specifične adaptacije koje mu omogućavaju preživljavanje u raznim okruženjima. Smrdibube su izrazito otporne na promjene temperature, što im omogućava da prežive hladnije zime tako što se zavlače u skrovišta poput drveća, stijena ili čak ljudskih domova. Njihov sezonski životni ciklus uključuje period hibernacije tokom zime, a u proljeće se vraćaju u aktivno stanje, gdje polažu jaja i nastavljaju sa svojim životnim ciklusom. Smrdibube su prisutne širom svijeta, od tropskih krajeva pa do umjerenih zona, što govori o njihovoj ekološkoj prilagodljivosti. Njihova sposobnost brzog razmnožavanja i adaptacije na različite vrste ishrane čini ih jednim od najvažnijih insekata za razumijevanje prirodnih ekosistema. Naučna istraživanja su pokazala da su smrdibube među prvim insektima koji naseljavaju nove ekosisteme nakon ekoloških poremećaja poput požara ili poplava, što dodatno naglašava njihovu otpornost. Hemijska odbrana. Tajna smrdibube. Jedna od najupečatljivijih karakteristika smrdibube je njen specifičan miris koji se ispušta kada se insekt osjeti ugroženim. Ova jedinstvena sposobnost je produkt evolucije i odbrambenih mehanizama razvijenih protiv predatora. Hemijske supstance koje ispuštaju dolaze iz specijaliziranih žlijezda smještenih na trbuhu insekta, a one sadrže kombinaciju isparljivih hemikalija poput aldehida, ketona i estera, koje stvaraju jak i neprijatan miris. Ova odbrambena hemijska reakcija nije samo sredstvo za odbijanje predatora, već također ima komunikativnu funkciju unutar vrste. Smrdibube koriste ove mirisne signale kako bi komunicirale međusobno, posebno tokom sezone razmnožavanja. Ovaj fenomen je poznat kao hemijska ekologija, gdje insekti koriste hemijske supstance za interakciju sa svojom okolinom. Iako miris smrdibube može biti izrazito neprijatan za ljude i druge životinje, naučna istraživanja pokazuju da te hemikalije nemaju ozbiljan štetan uticaj na ljudsko zdravlje. Ipak, hemijske reakcije su toliko efikasne da smrdibube uspješno izbjegavaju mnoge predatore, uključujući ptice, male sisare i guštere. Ova odbrana im omogućava visoku stopu preživljavanja u prirodi, što je ključni faktor za njihovu široku rasprostranjenost i dugovječnost u ekosistemima. Ekološka uloga smrdibuba u prirodi.
Smrdibube su često percipirane kao štetočine zbog njihove sklonosti da napadaju biljke, voće i povrće. Međutim, ova percepcija nije u potpunosti ispravna, jer ove vrste insekata igraju mnogo složeniju i važniju ulogu u prirodi. Smrdibube su ključni akteri u lancu ishrane i ekološkim mrežama, djelujući kao regulatori populacija drugih insekata i biljaka. Neke vrste smrdibuba su predatori drugih insekata, kao što su gusjenice i drugi biljojedi, koji mogu uzrokovati značajnu štetu usjevima. Ovi predatori smanjuju brojnost štetnih insekata, doprinoseći održavanju prirodne ravnoteže u ekosistemima. U tropskim šumama i poljoprivrednim poljima smrdibube pomažu u suzbijanju populacija insekata poput lisnih uši, koje uništavaju biljke. Također, smrdibube učestvuju u razgradnji biljnih ostataka, čime doprinose ciklusu hranjivih materija u tlu. Smrdibube igraju i ulogu u održavanju biološke raznolikosti jer svojim prisustvom utiču na populacije biljaka i drugih insekata. Ova dinamična interakcija između smrdibuba i njihovog okruženja predstavlja ključni dio ekološke stabilnosti, iako na prvi pogled može izgledati da njihovo prisustvo donosi više štete nego koristi. Ishrana smrdibuba, kako preživljavaju i šta jedu. Smrdibube su primarno biljojedi, ali njihova ishrana varira u zavisnosti od vrste. Njihova glavna hrana su biljni sokovi, koje isisavaju iz biljaka koristeći probosis, specijalizirani usni organ koji im omogućava pristup unutrašnjosti biljnih ćelija. Biljni sokovi su bogati hranjivim tvarima, poput šećera i proteina, što smrdibubama pruža potrebnu energiju za preživljavanje i razmnožavanje. Određene vrste smrdibuba, poznate kao predatori, hrane se i drugim insektima. Ove vrste napadaju jaja i larve drugih insekata, čime pomažu u smanjenju populacija potencijalno štetnih vrsta za poljoprivredne kulture. Na taj način smrdibube direktno utiču na poljoprivrednu produktivnost, smanjujući potrebu za upotrebom pesticida. Njihova prehrambena fleksibilnost im omogućava da prežive u različitim staništima, od gustih šuma do otvorenih polja. Zanimljivo je da neke vrste smrdibuba mogu preživjeti čak i u urbanim sredinama, hraneći se ukrasnim biljkama i voćem koje raste u dvorištima i parkovima. Ova raznovrsnost u ishrani čini ih otpornim i prilagodljivim, ali ujedno ih i čini potencijalnim štetočinama u određenim situacijama. Smrdibube i poljoprivreda, prijatelji ili neprijatelji. U poljoprivrednom kontekstu smrdibube su često dvosjekli mač. S jedne strane, one mogu izazvati značajne štete na usjevima, posebno kada se hrane voćem i povrćem. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama smeđa mramorna smrdibuba, Haliomorpha halis, je postala velika prijetnja za voćnjake, jer oštećuje plodove kao što su jabuke, kruške i breskve. Ova vrsta smrdibube se širi brzo i teško ju je kontrolisati konvencionalnim metodama. S druge strane, smrdibube, koje su predatori drugih insekata, mogu biti izuzetno korisne u održavanju ekološke ravnoteže na poljima. U poljoprivrednim ekosistemima ove vrste smanjuju potrebu za hemijskim pesticidima jer su prirodni kontrolori populacija štetočina. Održivim upravljanjem smrdibubama poljoprivrednici mogu minimizirati štetu koju ove bube mogu izazvati,
dok istovremeno koriste njihove prednosti kao prirodnih saveznika. Jedan od izazova u poljoprivredi je pronaći balans između upotrebe pesticida i očuvanja prirodnih neprijatelja štetočina poput smrdibuba. Neka istraživanja sugerišu da integrisano upravljanje štetočinama IPM, koje uključuje biološku kontrolu uz minimalnu upotrebu pesticida, može biti najefikasniji način za rješavanje problema sa smrdibubama. Uticaj klimatskih promjena na smrdibube. Klimatske promjene već imaju vidljiv uticaj na mnoge vrste insekata, uključujući smrdibube. Kako se globalna temperatura povećava, smrdibube dobijaju priliku da prošire svoje stanište na geografska područja koja su im ranije bila nedostupna zbog hladnijih klimatskih uslova. Ova ekspanzija može dovesti do ozbiljnih posljedica po ekosisteme i poljoprivredu u novim područjima u kojima se smrdibube počinju pojavljivati. Porast temperatura omogućava smrdibubama da produže svoj životni ciklus jer se periodi razmnožavanja i aktivnosti produžavaju. Na primjer, u toplijim klimatskim uslovima smrdibube mogu imati više generacija godišnje, što znači da se njihova brojnost može drastično povećati. Ovo povećanje populacije posebno je zabrinjavajuće u poljoprivrednim regijama gdje smrdibube mogu postati ozbiljan problem za usjeve. Osim povećane aktivnosti, klimatske promjene također utiču na distribuciju smrdibuba. Kako se topli klimatski pojasevi šire, smrdibube ulaze u regije koje su ranije bile zaštićene hladnijim zimama. S obzirom na to da smrdibube mogu prezimiti u toplijim regijama, njihova prisutnost u nekim ekosistemima postaje sve izraženija. U Europi i Sjevernoj Americi, na primjer, vrsta smeđe mramorne smrdibube izaziva probleme u poljoprivredi, a naučnici vjeruju da će njen domet nastaviti rasti kako temperature budu rasle. Klimatske promjene također mogu uticati na interakciju smrdibuba s njihovim prirodnim neprijateljima. Na primjer, predatorima smrdibuba, poput parazitskih osa, može biti teže pratiti promjene u distribuciji ovih insekata, što omogućava smrdibubama da se šire bez prirodnih ograničenja. Ova pojava stvara neravnotežu u ekosistemima i može povećati pritisak na poljoprivredne sisteme, zahtijevajući dodatne intervencije kako bi se održao balans između predatora i plijena. Istraživanja pokazuju da promjene u količini padavina također mogu utjecati na populaciju smrdibuba. U sušnim područjima smrdibube mogu pokazati veću otpornost na nedostatak vode u poređenju s nekim drugim insektima. Njihova sposobnost da prežive u ekstremnim uslovima čini ih posebno otpornim na promjene u okolišu, što će vjerovatno omogućiti njihov dalji uspjeh čak i u nepredvidivim vremenskim uslovima. Zbog ovih razloga smrdibube će vjerovatno biti jedna od vrsta insekata koje će se brzo prilagoditi klimatskim promjenama. Poljoprivrednici i naučnici rade na razvijanju novih strategija za upravljanje populacijama smrdibuba, uključujući istraživanje novih bioloških kontrolnih metoda, kao i prilagođavanje postojećih tehnika kako bi se nosili sa sve promjenjivim okolišnim uslovima. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe kanala. Lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama.
Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačan broj članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promodišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo da svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo. I ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.